exciting. Very good morning, Babu. Yan rami nakamay, yan rami nakay rabarokot si kuba, brebap, nasinga mo ni tinikuwa. Nasinga ni budesar. Yo, lebuna kana na weekend, lebuna happening in the weekend, Babu. Kila come Monday, a lot of people are very hard to wake up, very hard to go to work, eh? Gay may keling na matagalin dragi mo ngonan dragi ata-ata. Iya. Kaya sa andra may matagalele ni ko sa reda na kaloko 3:30. Kaya sa mode talabalelay ko sa tusa mengayan ra 3:45. 3:45 ko sa right to still night na. Are! Ko sa tusa okay, I'll wake up. Imana kaloko still night kay Miguel. Kaya sa tusa na kaloko okay, I'll wake up at 4 o'clock. 4 o'clock, Babu. Ko sa reda mo sangay. 4:15. So I ended up called the front desk. Ko sa kere. I'll find my own way. Yeah, that's Monday because I live on happening in the weekend, especially us. Kito sa Chiko in Nandi, sa kita ka na promotion may Nandi the whole weekend. Ko saranganggur ya. Sa come back on Saturday suba very very tired. Ko ngaya. Yeah. Ko saranganggur ya sa veteran ko. Iya. Nas ngoni Valentine. Iya. Nang excuse me. Nangon na kata-kata Michael na matagalale ko konsilyochi ko kompuno tale sen. Iyo. Ba berbunyi na lebu ni ata na red man. Na kata-kata da ba chiku boy suba Babu na kata-kata chiku may Nandi. Ko yo sare da chiku kakevenga nandi ko nango. Au sare da chiku na tama na Facebook. Valentine chiku bat kay Ben Rabulo. Kana binaka chiku na hotel bat kay Ben Rabulo. Mode chiku do na room bat kay Ben Rabulo. Ano ba talaga ko sa taga kay Ben Rabulo re? Sin may daga-daga nang ngoning ko riya. Kira sa we staying in one room. Sar lore lebu saranga one room. One tabo red one. Jangan one tabo me bidolaji. Sa room. No tabo sa chiku na room. One Ben Rabulo and one mine. Doon ang tabo Ben Rabulo, doon ang tabo. Sa sige raw one bed. Senga ya uri chiku na tamba doon nga na tabo. Tabo gori. Doon nga na vilechin rokana kina, doon nga na bilin ronguno kina. Red one gini. Doon nga na tutubin, doon nga na loko-loko. Dry ata ba doon nga na walisili. Red one gini. Ray na Michael pa, tamadalo kita ko na red one gini. Nay. Ano ba sa kamay Nandi bat kay Ben Rabulo? Kita sala ko na on Thursday balata na Vangingi Moli promotion with Fiji Gold Moli. Kembro Vangingi Moli kay Ben Rabulo. Sakay kita sala sulia na iloloma be na Valentine may Nandi. Acha. So, ko sara da chikro tamba na Joblo na? Yeah, so that's a FM 96 winner. Kita na winner na VTFM Valentine winner. Korto san dambe chiko na bus stand when we came. Kode ire? Dona marama watake na wati na krosa dambe chiko na bus stand. Time ko sangiri. Marama watake na wati na loving at the bus stop. Bus stand in Nandi. Love at a bus stand in Nandi. Yan dona elalo medaka ba ko yaw na? Yeah. Love it at a bus stand in Nandi. Where lebu na basi, wat kay lebu na kena kubu. Kita salah ko ani kita salah isota kisa kita kanan danisi. Sa donan danisi lebu kita sa kita kana bus stand may Nandi. Ba kwayo sa rongo ta chiko lebu na tamata may danisi na bus stand. Korto na dona daylight robbery ta ta. Korto na passenger korto sa bella ko loto ko sa kele chiko na basi. An driver sa tut chiko na hon pip melako na. Korto na passenger sa sombo may tuma kita sa danisi mandala bus stand. Kandina. Time san danisi wochi sa. Ano ba sinipondo tala ng basing kay tala may subare? Danis nga so pa free ride to nga kay may liso mo tala suma. Wochi nan danisi kito sala ko pati kena FM 96. Kito sala ko kena Nandi International Airport. Acha. O tingale takada ba? Salay sulit tala na Valentine prize wana winner ni FM 96 Valentine winner. Acha. Kukasa wawa chiko na airport. Kemdo takabang duanga na ibatu. Duanga batu ruana manu. Na time kito sa sulit chiko na lola mabana Valentine winner. Sala ko mayo Joblo. Koko sa tuko na where is my beer? Wow. Navale bu John Gray na John Gray na. Joe Gray
Kito sangai korto na Molly Cernaides, VTFM Molly Cernaides sa langamanda dona sere. Surangani. Surangani kito sangai kita kanan danisi lomangori. Sa kita kanan danisi sa kongo joblo san roi tumba. Time koko san roi tumba kita lako tali tumba batana mata sere camera and everything. Pero pinapalip ko na turanga pinako joblo. Ngwengo na ko lako nandi overseas. Kondo may kivechi au loko jisaranga lomani wanga buka. Oi, nanom de kivechi ko loman rum. Oi, le de rumba. Sengai ngayo namong na VIP lounge. Na vinga no ke dendo ngole babu, me ngole balangi. Do vidimo joblo ndo may kivechi ko bando na lomani rum. VIP lounge. Binabali, Michael, binabali. Sawachi na Valentine, kero sa we stay back in Nandi, myself and Ben Rabulo for the Matintar Sevens. Acha. Sa limuna lasa, sa limunang gito, nomani rara batiki korto. Lasa ora na chico Ano batale? Sa Dani si chico Ben Rabulo batiki korto na spectators may Nandi. Kita sales mo na Saturday. Lebu na kakana, lebu na gununingona. Lebu na kakana. Korto na committee ni Matintar Sevens. Thank you very much for looking after myself and Ben Rabulo. Binaba lebu Matintar na committee ni Matintar Sevens. Right man gini. Korto sa kita chiko na hall ni balilo to korto sa taronga chugo. Ibe babu. Korto sa taronga ibe ko babu lebu na girl sike sa taronga tiko Michaeli o babu sinila ko mai reda irna girl sa barong chiko nongo ya naka it's very hard saranga fo Michaeli rando me coach babu balata kila ko babu senga na lewa be Michaeli pando right man gini Michaeli sa lewa ke de sa nangununguningo na batiki ko yaw. Yes, that's why Babu, Michael Rendo don't want to take Babu. Because he know. Because I'm chininga but Ben Rabulo. Okay, Babu, thank you very much. Thank you very much. Have a nice day. Na Babu the meme, na makai na singa ni mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?